Yebeko Asante Akyem abeto dwase nipa binum ekeka se ejato baabi a wafre fire service no ene wo de people obedru honom no wase nsuo ene ye ni mu na no ena Asante Akyem divisional fire service mpanimfo che se dukure bi anim esanse wo bete no no abo wo dada ansa na wadru baabi a eja hyehye no ekoso AD01 njechefosu ene Adom Kwasiama ne boni Isaac Mwakonko twetwemu wa abra odumja adwumayefo a wonom ewo Asante Akyem Divisional Fire Service edi International Firefighters Day and Safety Awareness Walk no ena wadi tu dwase sede yana manfo tai kase oja eto baabi na so odumjafo ekohonom a eya na wonom hyen no ensuo enimu no nokure bia eni sansensem nimu na sembisa ene se wonom ede ye hyen a ensuo enimu ekọ baabi a eja ato a na emfasode ben ene wo ekọ a wonom kọ honom no eso Sada we are ye kwa bonting excel complex say ejuma na ye enye jankwa ye ahodo bekwe ane ye tumi tukana sa keke say ye tukana ye fene na ye abra the base no emergency be aba tukana ene tu abensu no so ye ne okopon etu kan moda then no anye ejuma etukana enu wonte betu bia no esu wonte betu bia esu Enwachi ena Asante Kwabnabans ya woye Assistant Divisional Officer Grade 2 enso tu manfo nyina fo se wonom ede electrical gadgets ene eniama eja etumi famu eye adwuma ya wonya ahwe yie Kanya bia wu bia yesel dundum no especially ceiling fan, standing fan, microwave sanyama nyina pressing iron ye light out yesel wu pro dwama so yesel dundum no na save your life and save your property timemfo ma adwuma ne ye engine say special drivers people say accident say kodumija Osi o ma fire service kwan o we kwan no so ye emergency lane send amanone ya emergency lane it's what people say fire say ambulance say police say presidential convoy yes slow